warahmatullahi taala wabarakatuh. Na pagninagsi ko Allah sumama salama amana kalilitan na di ba bibiyag nyo na mambulian sa dunia na sampai sa aluan na kiyam. Sagi ko mambuo mga idida mga pembulalan ko na sa Erwin na gigong na pananadun na siya kasi nililang sa kaya apa gariyak. Ada salang ko pirla sa barina na mabalong sa kandayaan kaya bayar mapunta ay din so pulayak. Sagi ko mambuo mga idida akan katatangga ito sa sulika anda manina sa puso Allah dalay da kalang ko Islam sila naguda kampawing sakap tayo na pagmakin ganyan sa wasalam. Wa pirena sasabat kita
nasiha ada ita terbonae nasalah pikiran kae menang itu kagungan di kapiala di penerakan saudara kita kena podang tanah lain raka solo ba kena anak di dalam kapasarana awalnya yang rawa kode nada ayah sebenarnya ada salah orang bodoh sai no ada kuma pangakase kapatonen kan atirena sabariran napamati kulaya nakataje iloba akan dinenge bunai anami kili pakai kurung nama baru desakan dia ayah itu nasihat obatannya susah nanti lah sabar aku berdua sarung beruang ladin sabar kakak di pate sari gunung saya apa sapa mayu aweka